I dobroveče, dame i gospođe. Sad ovako, ovo je retro polemika, ne znam, 6, 7, nije ni bitno. Dakle, kao do sada, 7 ili 8 videa, malo ih komentarišemo, ima tu dosta i poučnih sadržaja, ima onih malo manje poučnih, ali u svakom slučaju i dobro i loše mora da se zna. Prvi video je od ove neke devojke što tako prosipa pamet u dušu. Ovo su videi koje sam ja sačuvao pre sigurno 7-8 mjeseci, ne, malo manje, 4-5 mjeseca, nije ni bitno. Sa TikToka dok sam ga još na telefonu imao, jer tu mi je lakše da lako mogu da sačuvam videe. I prvo kažem, ja sam zaboravio ovaj video u celosti, što je još bolje jer mogu dosta sveže i ornije da prostudiram što ovi ljudi pričaju i šta se dešava. Prvi video da čujemo. Istina jeste da nisu svi muškarci loši, nego samo ti privlačiš takve. I pritom ne mislim da to radiš namerno i ne mislim ništa loše, ali mislim da postoji određen način razmišljanja koji te dovodi konstantno u iste situacije i dovodi ti iste odnose i iste probleme. Ako je tako, razmisli šta u tebi to provocira, zašto, šta treba da promeniš u svom načinu razmišljanja da bi se prosto njihov tretman promenio i da bi se njihov odnos prema tebi promenio. Dobro, da, ovako, pa dobro, mislim, ovo realno jeste istina. Ja znam, imam nekoliko poznanika koji su konstantno u nekom škripcu sa odnosima, konkretno muškarci su i sa devojkama, stalno imaju određene probleme koji su, kada sagledaju čitav svoj odnos i generalno emotivne odnose s ljudima oko sebe, ali konkretno te emotivno-seksualne odnose, imaju čovječe problema sa istim devojkama. To je nevjerojatno, kao jaje jajetu. I uvijek isti problem, a zašto, a kako, a zašto, a kako. A konstantno se guraju u istu grupu. Ovaj jedan nagrabusi tako što posto ima emotivne poteškoće, psihičke i tako dalje, a ovaj drugi nagrabusi zbog toga što ga niko tamo neće. Što je logično. Normalan je momak, pristojan, prizeman, a juri sponzoruše. I onda je jako čudno kada tako pogledam, u stvari, znaš, kao konstantno juriš neki problem i dobiješ problem i ne valja. I to nije dobro, to nije zdravo. Klonite se takvih situacija i gluposti, jer zaista nema potrebe da pravite to sebi. Zaista vam to nije neophodno. Ali baš vam nije neophodno. Sigurno imate prijateljicu, prijatelja, drugara, nije ni važno, koji su konstantno u nekom škripcu, da li sa porokom, bilo da su to žene, muškarci, odnosno loše žene, loši muškarci, alkohol, droga, ne znam, lenjost, gojazništvo, što god. Stvarno vam to ne treba. Razmislite malo i vodite račun o sebi. Idemo na sljedeći video da vidimo šta se događa. This is amazing. In 2016, scientists at Northwestern University captured something remarkable at the moment of conception, and was what they found predicted in the book of John, chapter 1, verse 4. Moram da smanjim zbog autorskih prava, da će vjerojatno već da me reše. Dobro, da skratimo priču jer je zanimljivije kada možemo i da slušamo i da čitamo, znamo do čemu se radi. U principu u Bibliji kada se govori o začeću, pominje se svetlost. Dakle, u trenutku začeća se dešava svetlost koja u stvari simbolizuje ulazak duše u oplođenu jajnu ćeliju i faktički tako se mi razvijamo i postajemo živi. I oni su u stvari tom nekom istraživanju navodno, dakle ovo nije provereno, to ću uvijek da napomenem, dakle ja nisam naučnik, nisam doktor. Čitao sam nekoliko članaka o ovome, ali kažem opet sami istražujte. To ću uvijek da govorim i uvijek ću da ponavljam. S tim u vezi, otkrili su da u trenutku začeća, kao što ste vidjeli ovdje, samo trenutak, dakle evo ovo su jajne ćelije i obrate pažnju na svetlost oko njih. To je u stvari naučno dokazano da je to u stvari oslobađanje cinka koji izaziva tu svetlost, to je u stvari trenutak kada spermatozoid oplodi jajnu ćeliju. To je inače u laboratorijskim uslovima, u pitanju je veško oplodnje i tako dalje. U stvari, to je poklapanje sa Božjom rečju. Dakle, kada duša i kada nastane jedna duša i kada nastane čovek, još dok je mali embrion, on je od početka živ. I one gluposti koje slušate kako ne, dete nije živo dok ne počne da kuca srce, samim tim abortus je najobičnije čišćenje, to nije ništa loše, bla bla bla, nemojte da vam dopustite da vam ispiraju mozak. Razmišljate logički i razmišljate realno. Ko je recimo u Bibliji mogao pre 2-3 hiljade godina da zna da se dešava svetlost u trenutku začeća? Nisu imali mikroskope, naučnike, nauku i tako dalje. Prema tome, ja ne kažem da je to nužno tako da vi u to morate nužno da verujete. Sami istražujte, ponovo kažem. Ali to je nešto lepo što bi svaki čovjek trebalo da zna i iskreno jako me raduje ovaj video svaki put kada ga nanovo vidim. Ajmo dalje da ne trošimo puno vremena. Nora Vincent has died by assisted suicide. She was a radical feminist who believed men lived on easy mode and tried to prove it by disguising herself as a man for 2 years.
Instead, what she found out is that men actually have it very hard and wrote a book about her experience. The experience was so bad that she had to stop after 18 months because she was starting to hate women due to how bad the women treated her. Men are suffering. They have different problems than women have, but they don't have it better. They need our sympathy, they need our love, and they need each other more than anything else. They need to be together. Do you think women understand what it's like to be a man? Not at all. No clue. Da, ja sam baš razmišljao o ovoj ženi danas i eto spletom okolnosti sada je naišao video. Dakle, Nora Vincent, ona je bila feminiskinja koja je u stvari željela da vidi kako to biti muškarac i gorko se pokajala kada je to zaista i uradila. Nisam čitao njenu knjigu i želim o njoj da saznam mnogo više da bih mogao dalje o njoj da pričam. Teo sam da napravim jedan separatni video baš o njoj jer je jako zanimljiv eksperiment. Još zanimljiviji eksperiment je, ja mislim, zbog toga što se ona na kraju ubila. Sad, da li se zaista ubila, kažem opet nisam siguran, tako sam čuo, izučavat ću pa ću da napravim specijalni video samo o njoj. Odmah, nedugo nakon što je izvršila ovaj eksperiment, da li se ubila zbog toga ili zbog nekih privatnih problema, ne znam, ali mi je drago da makar eto neko shvati da pravim muškarcima, dakle ne ovim picopepcima, nego zaista pravim muškarcima je veoma teško danas u svetu. Od uvek je tako bilo, samo što su žene bile ranije i nezaštićenije i tako dalje, danas postoji policija i kuća i prijatelji, porodica, veliki grad i tako dalje. Žene na svoj način pate, muškarci opet na svoj. Svi uglavnom razumeju ženinu bol, ali niko ne razume baš muškarču bol, jer si misle, aha, ok, on smeje se, vidi ga, ne znam, jak je, hoda naokolo, trezven je, karakteran, jak, psihički, fizički, nikomu ništa ne može, ali duboko u sebi mnogi muškarci zaista pate. I što najgore od svega ne mogu to da kažu bilo kome, mnogi od njih nemaju ni roditelje, nemaju baš ni prijatelje, ženi baš ni ne smiju zbog toga što je opšte poznato da moderne žene gube osjećanja prema muškarcima koji su se njima ranjivi, koji priznaju emocije i tako dalje, što je po mom mišljenju pogrešno, ali šta da se radi, tako je. Kako je feminizam odradio svoje vrlo dobro, tako da jedva čekam eto o njoj da nešto više saznam pa da napravim video o njoj separativno, ali ako je ovo zaista istina, eto, mogli biste vi malo da istražite o njoj jer je jako zanimljiv eksperiment. I muškarci i žene, apsolutno nema neke velike razlike u tome ko bi trebalo, mislim, da istraže. Idemo dalje. Sam nazebao svom stilu. Dobro, evo, vežbaću. O, dosam ko proliv ovaj alarm. Dalje. Man's life, how difficult it is, how competitive he has to be, and how many problems he has to fix. Do you think he wants to handle any woman? The idea of any degree of problem, the point of having a woman as a man, for me at least, is for her to be my peace and quiet. My life is stress. When I come home to my chick, the last thing I want to do is have to handle anything. I want her to just sit the fuck down and her make me happy. She used to be my positive energy. She used to be my sunshine in the rainstorm. Okay. So you're talking about him handle you, but if you're sitting there constantly arguing over small points or correcting him or that, he's probably thinking this is a battle. I don't have the energy for another. Da, jer Tate, opet ja, moje mišljenje o Tateu je slično kao za Miroljuba Petrovića. Imaju stvari koje, dakle, priča apsolutno pametno, logički, trezveno, malo ti otvori oči, ali ima druge stvari koji su potpuni sunovrat, tako da kažem opet, morate budete karakterni, mudri da biste mogli da odvojite kukulje, ožiti i tako dalje. Ali ono što on ovdje kaže je generalno ono što čim bi se ja složio. Dakle, ako si ti muškarac koji radi i koji je uglavnom na polju, na terenu, na poslu, šta god, kada se vratiš kući, najmanje što ti treba je muškarač. Žena koja se konstantno svađa oko gluposti, koja konstantno ništa ne odgovara, koja ne ume da rešava stvari, koja će uvijek njega da okrivi za sve, koja će stalno da ga ispravlja, da ga nipodaštava i tako dalje. Ova devojka, žena, šta god da je, na početku je rekla, slušaj pažljivo. Dakle, njoj treba zver koja može da izdrži ženu kao što je ona, koja može nju da kontroliše, da je izdrži, ne znam kako bi mi sad u trenutku preveli handling, da njome upravlja, da može da nju, nije ni važno, razumite što hoću da kažem. I generalno, ne samo muškarcu, nego koji radi, mislim, nego bilo kom muškarcu, najmanje što treba je žena koja je stalno nešto zanoveta, tropa, što kažu južnjaci, koja je stalno nešto zvoca i tako dalje. Ok, razumijem da postoje muškarci koji su probisveti. Ja govorim, dakle, o pravim muškarcima. Dakle, koji su, ponavljam ponovo, porodični ljudi, sve za porodicu rade, karakterni, fizički i psihički jaki, obožavaju svoju ženu, drže kao malo vode na dlanu, ona je njemu sve, on se njoj divi, ona se njemu divi, obožava svoju djecu i tako dalje. Ja o tim muškarcima govorim, ne o ovim, ne znam, pičkopaćenicima i ostalim štiglićima koji hodaju naokolo i očekuju da im se sve da, oni ne daju ništa. Ne o njima, o pravim muškarcima. Kažem, opet, razumijem da postoje muškarci koji su na drugoj strani. I žena je prosto nezadovoljna zbog toga što je on takav kakav jeste.
Ali upravo to, dakle sve žene koje se prave opasne, ja sam zajebana, idemo cure, ajmo u grad, idemo, mi ćemo sad da slomimo klub, mi smo carice, ja sve mogu, ma šta će on meni, i te gluposti muškaračke. Niko takvu ženu ne voli. Nju može da voli samo neki drugar koji hoće da je kresne već godinama, pa se tu kao uz nju nešto muva i smeška se kao sisa. Neke njene drugarice koje su ružne ili muškarače kao što je ona, pa se tako međusobno ugođavaju ili šta god. I to je to. Takva žena nikada neće da se uda, a i ako se bude udala, ili će da se razvede pa će da ostane samohrana majka, ili će da bude s nekom budalom koji će da ponižava ceo život i vuče sa sobom. U svakom slučaju nije dobra kombinacija. Tako da, kažem, ja razumijem da postoje devojke, dakle ja uglavnom kada pričam o svojim videima, to je pišem u komentarima kada me neko pita, dakle uglavnom se obraćam omladini, dakle to su devojke koje su od mene mlađe, moje otprilike godište, 30-ak možda ako imaju godina, malo više od mene i tako dalje. Ja razumijem da su mnogi od vas besni, da ste mnogi od vas, besni, ljute na ovaj svet, pogotovo na ove kobajagi i muškačiće koji idu naokolo svašta rade, zbog toga što su vrednosti katastrofalne danas i tako dalje. Ali to što ćete sebe da prikažete kao nekom devojkom koju ne treba muškarac, ili devojkom koja mora da bude nezrela, bezobrazna, da stalno zanovete i da mislite da ćete time da privučete pažnju nečiju, samo ćete sebe da sjebete. Dakle, nijedan pravi muškarac vaš sutra neće hteti. A ako budete našli na pravog muškarca, bit će sa vama neko vreme i shvatit će da je pogrešio i otići će. A onda ćete vi da krivite njega zbog toga. Naravno, ne govorimo o onim muškarcima koji varaju i tako dalje. Ja kada pričam, kažem opet po 20. put i ponovit ću 1000 puta o pravim muškarcima i o pravim ženama. Nemojte da budete gorde, nemojte da budete iz Novog Pazara da tvrdite Pazar. Dakle, budite jednostavno ženstvene, imajte karakter i birajte mudro. Jer kao i uvek što govorim, i muškarac treba da bira mudro, ali ako ne izaberete mudro, već je posljedica po ženu. Uvek. Vi možete budete prebijene, silovane, ostavljene na ulici, dakle, posljedice koje na vas mogu da ostave pokvareni muškarci su mnogo veće nego posljedice koje ostavljaju pokvarene žene na dobre muškarce. Dakle, čuvajte se. Ajmo dalje. I slažem se sa Tatum ovdje. A više ova muzika je ovdje. Da. Dobro, samo da vidim trenutak. Pa dobro, malo se smrzla, mislim. Mislim, iskreno, ne bi me čak definitivno se vidi da se malo smrzla. Dakle, nema ovo veze sa tim zato što je muškarac, odnosno Mbappe kao greje, pa je njoj sad zbog toga neprijatno. Čak i da joj jeste neprijatno, mogu da potpišem da je u pitanju neka majka feministkinja koju je naučila sve i svašta i sad ona jadna misli da ovo nije normalno. Mislim na devojčicu. Ovdje u stvari poenta videa je u tome što kada žene, ne znam, greju devojčice, a bravo, vi ste sestre, bravo, kad muškarac to radi, a on je, ne znam, manijak, on je jezi, vidi ga, pedofil i tako dalje. Ja kapiram da ovo ne rade svi ljudi, da ne razmišljaju ovako i tako dalje. Ali zato ovo i pravim. Biće ih sve više i više. Dakle, nastaje moralna anarhija, dolazi pad moralnih vrednosti, dakle, morate da sačuvate karakter i da ne padate na ovakve gluposti. A sve više mladih će da padne na ovakve gluposti jer nemaju karakter, samo buljimo u telefon i ne razmišljamo o svojom glavom. A to nije dobro, telefon je okej, možete da zovete čovjeka s jednog kraja sveta na drugi. Telefon je super stvar, ali ako ti nemaš kućno vaspitanje kao što mnogi mladi danas nemaju, jer je kućno vaspitanje ekstremno teško da se izvrši, lakše da daš detetu telefon i da ga skineš s grbače. A sutra kad te ne bude gledalo, bit će ja sam mu sve dao, ja sam mu sve dala. Detetu se daje pažnja i ljubav, a ne telefon. Tako da ramislite malo o tome. Ajmo dalje, ovo se malo odužilo. I want to start a family with you. What? This is exactly why your man has a problem with that guy friend that is always there for you the second you need him.
because he knows that that guy should have a focus on whoever he's most interested in, and your man does not want that to be you. The problem is that your man doesn't want to seem like he's controlling, because it's not that. It's the fact that he's in this not so obvious yet obvious competition, and no man wants that. Da, pa dobro, dakle ovdje je u stvari fora da kada devojka raskine s momkom, dolazi njen najbolji drugar i faktički zaprosi. Odnosno, metaforički rečeno, najbolji drugar, taj Kobajagi što je najbolji drugar, samo hoće da se ugura i da vas osvoji. Ovo se dešava često, dakle ovo nije uopšte enigma, niti nečije nagađanje, teorija zavese ili tako dalje. 1000 puta sam naletao na ovaj tako nešto, niti sam ja jedini, niti su moji drugari jedini i tako dalje. Ja i dan danas tvrdim i ja se tako ponašam, dakle sve ono što govorim ja to i radim, nemam potrebe da se družim sa devojkama. Dakle, nemam nikakvu korist od toga. Sve što mogu sa devojkama mogu s muškarcima, mislim što se tiče druženja. Prema tome, koja je moja poenta da se družim sa devojkom, osim ako ne želim da budem sa njom kasnije, ili ako nisam homoseksualac ili što god. Osim ako ta devojka nije ružna ili ne znam, šta god. Nema poente. Prosto nema poente. Šta više tema mogu da pričam s muškarcima nego što mogu sa ženskom osobom, jer vrlo lako mogu da pređem neki cenzus i onda da ispadnem, na primjer, nepristojan, dok sa drugarima mogu da pričam i o mnogo gorim stvarima i mi ćemo da se smemo. Prema tome, mene nekada čudi kako je moguće da devojke to ne primećuju ili ne znaju ili ne vide. To mi je malo, mislim, neverovatno. Ajde, ja kapiram ako, mislim, ne znam, ako se ti nekome sviđaš, znaš ovo, kako ne možeš da ukapiraš da osoba koju si upoznala pred lupom 3 meseca, a imaš 20 godina, muška osoba koja provodi s tobom stalno vreme i izvodite u mek i ne znam, šetate i ovo i ono, kako mislim ne kapiraš da osoba verovatno, uvek ima izuzetaka, slažem se, ali verovatno hoće s tobom da bude. Što bi se družio s tobom? Zašto? Evo, slobodno u komentarima napišite validne razloge što. Pritom ne pričam, ne znam, ono sestre, tetke, ne znam, sestre, rođene, nerođene ili šta god. Ili eventualno neke možda drugarice od malena, iz osnovne škole ili šta god. Pa kao znate se ceo život, pa ste kao, ali opet i tu znam neke najskladnije brakove koji su upravo tako i počeli. Tako da, šta znam, ja zaista ne vidim svrhu tome, niti vidim svrhu da sad kao da me devojka pozove, ja kažem, evo me sa drugaricom u restoranu jedemo. Iskreno me je to malo bolesno. Ili evo me s drugaricom, lupam, nek se zove Goca, evo me s Gocom gledam film. Izvini, što bih ja s Gocom sam gledao film? Me je to malo bolesno, ali okej, šta god, svako ima svoje mišljenje, moje mišljenje je to, i vrlo dobro znam o čemu pričam i 1000 puta je bilo provereno. Ja sam bio taj koji je uvijek bio tu sa tim devojkama i hteo da uskoči kada sam bio mlađi. Prema tome mogu odmah da pričam iz ličnog iskustva i ne želim da budem pre svega licemer. Ali u redu, kažem, ako neko to voli, ako neko s tim u redu, ako je zaista srećan, samo napred gura ih, ali će da gura i ovi drugi. My boyfriend and I have been dating for a while and I have never had any inappropriate talk or even bordered the lines of cheating while with him. An ex that I dated for a few months called today to catch up. He lives hours away, and we haven't talked in a bit. We talked about him potentially meeting my boyfriend, as he wanted to hang out with him. He said he was really happy for us and congratulated me. I texted my boyfriend asking if he was interested in... O tome se radi. Kažem, bilo ovo istina ili ne, ove stvari se dešavaju. Mislim, ono, život ima toliko milijardi ljudi na svetu, prosto dešava se. Zovete bivši dečko da ti čestita na novom dečku i baš mu je drago što ste zajedno. A mislim, koji bolid to može da uradi i da kaže i da zaista bude iskren? Završili ste, nastaviš dalje, što imaš da se javljaš bivšoj devojci. A i ona je još veća guska što je kao naivna i kao čuje se sa njim i pričaju. Što on pričaš, bre ti jebote? I on sad kao hoće da upozna, sad vidim ko hoće, hoće njen dečko da upozna bivšeg ili vice versa? Eskim, čekaj. Aha, ona je pitala svog, pa si čurku moj to, ona je pitala svog dečka da li hoće da upozna bivšeg dečka. Fast forward 20 minutes, and my boyfriend calls me on his break saying he was not happy. I explained to him if I would have known it would have made him uncomfortable, I wouldn't have responded to my ex at all. He then tells me he now will no longer be proposing to me and I'll have to wait a few more years instead of September. I told him I would immediately end any friendship I had with my ex if that's what he wanted. I immediately messaged my ex saying my boyfriend didn't feel comfortable with us talking. My ex messaged back saying, he's a good one, don't lose him.
My boyfriend doesn't care and is deeply hurt. I didn't mean to offend him in any way. How do I fix this? Nikako, brate moj. E sad, ovaj bivši dečko je tu odigrao pametno i lepo jer je rekao bravo, on je dobar momak. Zbog toga što bivši dečko zna o čemu se radi. E ovome vam govorim. Bivši dečko je provalio dečka, sadašnjeg, ovo jebote ko ona sapunica. I rekao je dobar je. Zbog toga što je lik odreagovao kako je odreagovao. Momci znaju momke, to uvijek zapamtite, kao što devojke znaju devojke, logično. I sad naravno tip više ne želi da je veri. Šta ti, čekaj stani, znači prvo što si se njemu javila, šta ti njemu imaš da se javljaš, pod broj 1, pod broj 2, vidjela si da tvom dečku, koji je tvoj, koliko vidim, već verenik, nije prijatno. Znaš, bivši, mom dečku nije prijatno, tako da ne možemo da se... Šta ti njemu to pišeš? Šta te boli uvce za to da li će on da bude uvređen, neće, da li će da mu se javiš ili ne? I to su one osobe, kažem, ima i muških i ženskih, a to uglavnom žene rade. Uglavnom žene rade. To možete da pitate svoje majke, tetke, strine, šta god, reći će vam starije su, iskusnije su, koliko su žene sujetne i pune sebe. Pogotovo danas. 20.000 pratilaca na Instagramu misle da su osvojile ceo svet. Ostali su nebitne kao i svi mi. Uglavnom, šta ti njemu imaš da se javljaš više? I ovakve žene sutra, kada im nije dobro u braku iz nekog razloga, desi se neka glupost, ne znam, jednostavno dođe im, eto, možda momak umoran previše, možda radi previše, možda šta god. Poseže za telefonom i zove prvog koji se na listi nađe. Takve osobe. I takvih osoba se čuvajte, momci. Iz iskustva, kaže mi to. Njen bivši je bio veoma toksičan i loš, pa ću se posrati i promijeniti da se ponaša kako treba. A da, svi smo pali na... Ajde čeli da ne palamudim da vidim. Dobro, mislim, ovo je malo fazone sa TikToka što se kopiraju levo desno, meni to malo ide na živice, ali i dobro, što god. Uglavnom, koja je to poenta? Poenta je što život je prekratak, ali zaista je prekratak i previše rizika da budete sa osobom, ajde više vežbaću i ovaj alarm, znači kad počne da me jebe, to je nevjerojatno. Izvinjam se. Čekaj, šta što? Elem, kažem, život je prekratak i prevelik je rizik da se vi upuštate u epopeju potencijalnu sa ženskom osobom koju dečko nije tretirao kako treba. Zašto nije tretirao kako treba? Zato što nju otac nije tretirao kako treba. A to sve ide iz porodice. Jaka očinska figura je bitna za sina koliko i za ćerku. Ako devojka ili žena, kasnije, ali devojka nije imala jaku očinsku figuru, nema na koga da se ugleda i nema na osnovu koga da sutra traži standard u svom momku. I to možete da pogledate oko sebe. Dakle, ako ste imali jaku očinsku figuru, karakteran, jak otac, obožava majku, obožava vas i tako dalje, vi ćete takvog momka sutra da tražite te kvalitete u njemu. Sve ispod tih kvaliteta njoj neće biti ništa specijalno. A sve ove uličarke koje su napuštene, nažalost, majka raspuštenica, otac alkoholičar ili ga nema, šta god, one nemaju standard. I onda kad upozna tamo nekog mamlaza koji glumi neko, ne znam, ludilo ili šta god, ili opasan ovako šta god, nije ni važno, njoj je to, wow, vidi što je lepo, što je dobro, dinamično i tako dalje. I onda ga najebe. I onda najđe dobar sa njom, ona ne zna kako da se ponaša prema dobrom momku i dobar momak najebe. I idemo dalje. To vam je kao ono, buđava jabuka pored zdrave jabuke. Uvek ima izuzetaka, ponovo kažem, dakle, ali je život zaista prekratak i to je mač sa dve oštrice, da se vi zajebavate sa takvom osobom i da pokušavate da nekog izvučete iz govana. To vam govorim iz, sad ću vam reći, kog iskustva. Jedan trostrukog iskustva. Dakle, jako male vajde postoje, a verujte mi, uradio sam sve. I više nego sve. Dakle sam. Ne hvalim se, samo kažem u skladu sa videom. Tako da, čuvajte se minskog polja, što kaže Mile. Ne znam da li je ovo posljednji video. Nije. Neka proševina. Pazite njenu reakciju. Pazite njenu reakciju.
Momak je srećnik. Naravno, osim ako ovo nije namešteno i šta god. Pošto vidim da telefon stoji, mada okej, možda rekao je hoću nešto da snimim, nije ni važno. Ali ovakvu osobu tražite. Iskrena, poštena, sad da li je takva ili nije, nemam pojma, ali pazite ovu reakciju, čoveče. Ona skače od... Kad ste posljednji put vidjeli da neko skače od sreće? Za bilo šta? Nikad skoro. Tako je doba, nažalost. Svi smo anksiozni, depresivni, katastrofalni i tako dalje. Tako da takvu osobu da nađete. Da li će ovi da se nekada razvedu, a ako budu držali do sebe, garantujem, neće. Mislim da je ovo definitivno posljednje. Nije. I don't understand your question, I guess. I guess you don't. That's pretty obvious, unfortunately. Well, how about if you phrase it more clearly instead of just insulting me? Let's talk about quotas for a minute. So there's a very wide array of jobs that are fundamentally done by men. 99.9% of bricklayers are men. Should we have quotas for women? Ja, svi su zajebani dok Peterson ne pomene zidare, a onda ste ga najbolji svi. Ali ima pravo svako. Has nothing to do with the question. The question is if there's evidence of structural inequality and oppression because women aren't precisely represented at 50% in all professions at all levels, then why don't we have a conversation about having women represented in all professions at all levels? Why do we talk about the C-suite, for example? Why do we talk about politics and positions of power? Why don't we talk about it across the board? U stvari, point je ovdje što je ova žena koja misli da je popila svu pamet time što je eto kao zeznula Petersona po znacima navodi, sad je ona neko jaje, u stvari što hoće da kaže zbog čega kao nema jednak broj žena kao muškaraca u reprezentativnim demokratskim institucijama ili na pozicijama moći. Realno više ima muškaraca, naravno sve više žena ima, ali razumite što hoću da kažem. I ona se sad buni zbog čega nema žena koliko i muškaraca generalno i to nije fair i to je opresija, to je šta god. I onda je ovaj Peterson pita, pa dobro, postoje kvote za zaposlenje. Vi ako ne znate, dakle postoje u raznoraznim firmama kvote za zaposlenje da morate imati minimum, mislim, 50% žena, tako nešto. To sad dešava u politici i u vladi Srbije. Dakle, da morate da imate zastupljen isto veliki broj žena u politici i da li je to, ne znam sad, tačno u vladi ili u ministarstvu, što god. Što je po mom mišljenju ok. Ali onda Peterson pita, pa dobro, a zašto mi nemamo kvote za, na primjer, zidare ili u drugim vidijima ja spominjao još teže poslove, ne znam, tamo što grade puteve, ovi što rade na skeli, vodoinstalateri i tako dalje. To je malo sada populizam zastupljen u vezi sa tom temom o tome zašto nije jednak broj žena svuda zastupljeni, sad zbog toga su eto krivi muškarci, jer šta god. Jer su muškarci vjerojatno zabranili ženama da budu graditelji puteva, ili su muškarci vjerojatno zabranili ženama da kopaju naftu ili šta god. Ili na primjer, što je još logičnije, žene, ovo je samo možda, ne znam, ja sam kao glup, ili možda žene jednostavno ne žele da rade te poslove. Nego žene prosto hoće da rade lakše poslove u smislu fizički lakše, što je normalna stvar. Žena je fizički slabija, u globalu. Logično da će u globalu da žena traži poslove koji su fizički lakši. Žene su biološki, generalno, više usmerene i više ih interesuju ljudi, zbog toga najviše imate medicinskih sestara žena, a muškarci su više zainteresovani i više se interesuju biološki za stvari. Pa zato imate više automehaničara, mehaničara, inženjera i tako dalje. Graditelja, ne znam, zidara, kovača i tako to. Ima naravno i žena u toj branši, ali mnogo manje. Dakle, to je prosto biološki određeno i ne vidim šta je tu sporno. Mislim, kao bunite se, to je isti onaj narativ kada kaže, moje telo, moj izbor, dakle ja ako sam zatrudnela, ja imam pravo da sebi radim šta hoću, da ubijem to dete koje inače kao nije živo šta god. A vi ih onda pitate, pa dobro, onda muškarac ako odluči, pošto ako je žena odlučila da može da se seče i da ubija dete bez saglasnosti oca, onda otac može da odluči da ne želi da ga prizna, da ne želi da plaća alimentaciju i tako dalje. Potpuno legitimna stvar. I onda tu nastane vriska dreka, gordi onaj cinični smeh i nerazumevanje. Tako da tek nam se spremaju te ludorije. Možda rat, nažalost, i nije toliko loša opcija na kraju krajeva.
park together. We stopped at a photo booth and took some cute photos, and then we got wine and watched a movie together at his place. We had so much fun. He's the best. So you cheated on your boyfriend? No, of course not. I didn't sleep with my guy friend. Do you hear how delusional that sounds? This example is a tad extreme, but it illustrates a very simple point. Cheating doesn't start at sex. It's way more of an emotional issue than a physical one. You hang out with or talk to a friend of the opposite sex who your partner doesn't trust, you're cheating. You flirt with someone at work, you're cheating. You sexualize yourself to intentionally attract the gaze of someone other than your partner, you're cheating. And if you're still confused, let me wrap it up with this very simple definition. When you put yourself in an environment or take part in an exchange that you think might make your partner uncomfortable, no matter how small it may be, you're cheating. Bravo. S tim što, varanje može da bude i način na koji si ovo obučena, ali možda devojka nije zauzeta, pa što god, nije ni bitno. Uglavnom, dakle, ovdje vidimo upravo onaj narativ koji se malo pre protezao kroz ovu našu polemiku, a to je da prevara u stvari kako počinje. Znaš, sad, evo, to je na primjer onaj najbolji drugar. Prvo smo, ne znam, išli na ručkić, pa smo se slikili, pa smo setkali po palkicu, pa smo pili vince i pogledali film. I to liči kao da ste u vezi. I onda ova druga kao kaže, pa čekaj, znači ti si varala svog dečka, kaže ne, mi nismo spavali. Dakle, mnogi ljudi, ne samo žene, dakle ovo je prosto logički, mnogi ljudi, muški i ženski ljudi, misle da je varanje samo kad nekog izjebete, kad se s nekim izjebete ili ako se poljubite. Što je poražavajuće, naravno. Ali, šta je fora danas? Danas ljudi toliko postali lenji, bezobrazni, neuračunjivi, žene pogotovo neuračunjive, napravi sranje pa posle kuka plače i na kraju svi drugi krivi, samo ona nije. Ali, upravo ovo, znaš, šta ti imaš da ideš sa najboljim, šta ti prvo ima da imaš najboljih drugara? Čemu ti služi taj tvoj najbolji drugar? I šta, jel stvarno misliš da je fair i lepo i korektno prema tvom dečku? Kažem opet, ako je pravi muškarac, a i ako nije, ostavi ga pa nađi pravog muškarca, nemoj se ponašaš kao i idiotkinja, ali što god. Recimo, pukne ti guma i, znaš šta, zvala sam mog najboljeg drugara da mi pomogne oko gume. A šta sam ti ja? Muž, dečko, šta? Poražavajuće, znaš, malo je ružno. To je isto kao kada bi, na primjer, sada muškarac zvao svoju najbolju drugaricu da mu pomogne da usisaju kuću zajedno, umjesto da zoveš svoju ženu da ti pomogne. I šta sad, njoj kao neće biti glupo i neće biti neprijatno da, šta, kao ona tu s tobom bleji i tako dalje. Kažem, mislim, ovo su tipične gluposti za koje će vam svi reći ti si nesiguran, šta lupa, što je sasvim normalno i tako dalje. Ali svi ti koji vam kažu da ste vi nesigurni, jednostavno žele slobodu. Znate, jer vi, na primjer, ako ste muškarac i imate devojku koja je pristojna, lepa i tako dalje. I ona vam kaže, vidi, ne bih baš volila da se ti družiš sa tom tvojom drugaricom, zato što evidentno vidim da joj se sviđaš i generalno kao nemate granice. Ako tebi momak kaže ti si nesigurna, to znači da on potencijalno želi slobodu u tom vašem odnosu. Kao, što si ti nesigurno da ti meni zabranjaš da se ja kao družim sa devojkama i tako dalje. Dakle, hoće da vam naturi krivicu da bi on mogao to i dalje da radi zato što mu imponuje. I vice versa, to također pogotovo devojke rade. Kogod vam kaže to u toj konotaciji, znajte da ste ga gadno najbali sa tom osobom. Isto kažem iz iskustva, provjereno ne samo iz mojih nekoliko puta, nego iz milijardu puta. Objektivno pričam. Tako da, malo preispitajte svoje prioritete. Mikro varanje, emotivne prevare. Znaš, meni kupio piće u klubu neki tamo. Ali nismo spavali, ja sam samo se zahvala i popila piće. Šta tebi bilo ko ima da prvo? Šta imaš ti da budeš u klubu bez mene? Pod broj 1, pod broj 2. Šta tebi ima ko da... Ok, može svako tebi da plati piće. U redu. Šta ti imaš da primaš piće? Naš kolega, ili, na primjer, imate onaj nov trend. Moja poslovna žena, ili moja žena ili muž na poslu. Kako beše, job wife i job husband, tako nešto. Kao, znaš, svi zaposleni imaju svoju ženu na poslu, kao, znaš, vi ste kao muž i žena na poslu. Znači, toliki debilizmi se javljaju u ovom woke društvu da je to katastrofalno. Znači, molim vas, čuvajte se, čuvajte karakter i obraz, molim vas. Ja mislim da je ovo definitivno kraj. Žena ne može... Nije, brate, pa koliko videa ima ovde? Žena ne može da izlazi iz kuće
nemoguće je da čovjek ne zna gdje je žena. Ne može žena da 24 sata tipka telefon, da je ne interesuju ni djeca, ni kuća, ni hrana, ni čovjek, ništa. Bitno je da odgovori svakome na svijetu. Telefon svaki drugi, treći mjesec sagoreo, pukko i tako dalje, šta je, tipka se mnogo. Znači to nije cilj braka. Cilj braka je nešto mnogo iznad toga. Također kad žena kaže čovjeku, ne možeš ti po cijelu noć, nema kući, ja ne znam ni gdje si, ni šta si, dovučeš se tamo negdje kad mi svi pospemo i onda to da nam bude brak. To nije brak. Brak je znači da čovjek i žena zajedno funkcionišu na lijep način, da zajedno odgajaju djecu, da zajedno brinu o svom domu. Dobro, da, htio sam da kažem i obrnuto, a na kraju spomenuo i muškarce. O tome se radi. Dakle, to je cilj veze i braka. Ljudi danas ne kapiraju koji je cilj veze i braka. Ljudi bi da budu u vezi, ali da se ponašaju kao da su slobodni ili kao da su poluslobodni. A to baš nije zdravo. Što se, kažem, u krajnjoj liniji vidi ovaj danas. Toliko razvoda, ne znam, nemoralnost u braku i šta sve ne još. Tako da mudre reči u svakom slučaju, ja nisam musliman, ali veliko poštovanje. To je to. Ništa, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako hoćete, zapratite me, ako nećete, apsolutno imate slobodu, ovo je demokratsko društvo i demokratski poredak, bar donekle. Ono što je bitno da ostanete karakterni, da se čuvate i da se volite. Veliki pozdrav i laku noć.